ai poi mo jok under 18 league nei chung chang kha MBBA lampang hianin enge angai dan soima sabel tuin sarpuya kan so manga chumi zo chuan kan senior coach sarkesia kan so manga chumi zo afela kan som le don o sarpuya MBBA lamatagin under 18 league tang kha enge angai dan som don ani yeah cái ngày đàn xuân basketball mà xuân na tu chuan league cái chu tam thiang da rom sela begin interschool main lo po hian ano pong nam tan hian in tournament hi tam thiang da rom sela kan du tu saman ya maro chu tu na ka soi hi ke mang mi mal ngai dan li sela MBBA ngai dan tu meeting tu chok te ngai khalai khaju kan taw veng na ke mang mi mal ngai dan chuan nia activities tam thiang ber in age group tan po be chia thengin tam thiang re nei thela kan du tu saman ya maro chu voina te po ti an soi kha amutan ber chu fun lampang kha ni le thinta mizo te kan latlema businessman lian karan pur theng chi te kan latle me mani ti sponsorship chungchang de bokan soya sponsorship chungchang ade po bung kumma kan ba dor main sponsor tu eng mo tournament lian ta na kan do kha na kumna ma tor le angai ngal chang te che tungwangin funding hi boi thak me ma council atang te kan mu eng thamani lo ti te bokan thita ulai chun ei chuan in khang league te kha chu eng kinamo minimal expenditure te in kan technical lam te an duang theiselan ke ami thanem ngai te ne na chong hoin patianga kan ti thein ni te chun atlu gom lo in ka fia no pang te tan te engage group tan po hian tam theng be activity ko ko chuan ne motor na ke don tum te kha chu chiang sa ngai ole kan lo me sarpuya kan lo ma tuna sarkesia ti coach kan senior NIS coach an yangin hen zanina ron te la wangin ama hi kan som lenga nge khlai khan under 18 league siam phati le ti lo khani do barmai me ni do barmai atha ma kan son ni sarpuya khana ron soi la englawa hianin rights of a player fiba hian asoya hianin anma ni khel tok anma ni khel om tok competition an khel turani ti hi ni shim maya player te rights ani hi Mizoram ahian kan nei tle me mani no pang te in tournament an ma ni pual interschool ti lo om lo wangin an ma ni aya u te bula an khel na sa me ma hi chu under 18 kan soi rolin under 18 cholo po hian an mamo vek an pu vek a chan chu ma ani rol puite zel hianin skills le talent hi ta hriam chho ani tlang pui ni khovel kal phung ania no pang bright tak fing tak kan ti po kum som panga ani chuanin high school student high school a le khazir rol ani tlat me ni khatiang zel khan le zirna po chu tiang zel chu ni ta chu wang chuanin heti ang chi age category ang chi kan ti theini chuanin tu thu sam ka ti ama se chu ti rol chuan chita sa pui so yang kan problem khati kana ronom vele hal tho ta chu wang chuanin MBBA hian ti thei lawani pun lo ti thei lo siam thei rom chuan MBBA hianin lim takin lom takin asiam thei te ka welcome thei sela siam thei no mani chuan MBBA na thei lo ni pun a thei siam se thaga ti ole kan coach senior dang tara fela enge ma kan son pui ring em ka kan sui vele sela tha ti le ti lo khanan lo mi tha ti tu a chang thir tha ka ti lo bura a chan chu tha kan ti lo chan kha ang ti ge inter school te kan siam chan kan ti chuanin no pang school tan bo na chance kan siam chu number 1 ani no pang khan school tan bo na chance ka an tournament khel dor wa khan an nei ta vak ta ka tha kan ti lo wa inter school siam kan di ta chu chuanin inter school li khi siamila etianga open a du tel to lo hianin school som paru pa ngai khadeu hi thang sok tila
chu ma se an school performance sir khanin MSL relegate te divisional relegate te ma hianin ka ve thei se an performance that lo kha chuan ta khanin an sei zau le leka remin ti chuanin PUC te po ama chuanin sport quarter tu mai langai lo ta ni ama ro chu sport khlujian fia tu na sport quarter lata anin la basketball a phei chuanin tun season na tun kate kum tam tak su chu tu man an ne to ri lo ani top MSL om tu tang phei chuan 2050 tra khanin ka hria dan chuanin inter school a hianin inter college a hianin PUC la champion jar tarang khani ta khatian de chi khanin school hi om ve thei se selected ni to se amaro chu school sompa rukve hi thang chhuakila sta chuanin player hi MBBA hianin dan siam se school hemi khel sin hi chu tuma contract zia pui phal lo hian ti se an lo ziak ruwa khatiang thil awma ani kha chu nakina contract aron so don huna khanin nakina engmani dispute wa har fia don tho ta chu van chuanin ke chu hemi under 18 ali ka siamai chuan inter school hi ti chang thungila chu ma se league in khel pui to thungila player te atam zo ken expose anga under 18 kan siam top chuanin knockout te mo kan siam anga da veng khata thalo do pakhat ta player thado si khanin first round na kareng me don ani chuanin in la khom theina chance ang kha siam taila hei tha ka ti chu in la khom thei ang chi kha chu tha ka tia amaro chu dan huaya in la khom thei se chu tiang zong song ke chu kalo dream dei under 18 top ang chi tournament siam kha chu no pang ho school kan do na chance kan siam me lo mo ka ti ani chu kalo me ole sarpui te hian vision na ya kan som nok te under 18 league du dan te kha alo share du takin kalo me ni kum masa atang khan kan han duang china kan han duang dan kha kan du dan chu ni me kan duang dan ang chi kha kan sei mai anga under 18 b ka khan tuna sara fela se khan selection ne ya tuan kha team nga team ni emo team group then sana mo tuan khata khan ke mani MBBA coach nei hoina an enkol tura sendara tuan khami kha selection nei hu ka khami team kan then sanu kha practice te po timing siam sang ve ka tianga tournament buat se pui tur aha kan ti khania ya kha funding te po kha kan han mu nel dual han to kan ti thei u man to tia khan covid si khan min han ti khai lak le kha ne kan plan da na kha chuan coach te po promote nek thei na chance om turin tema MSL te po la coach pa che lo ma sen coaching na tui ve le certified lo ni ve to te khang ho winan en ko la tan khan pi team pali emo paru emo tia khan kan han khiara khami kha selection neya se jana selection neya khami khan shuffle top in angani chu player thathan chu ho shuffle top khan chuan khan school te mo school kan lai te ni phejong khang ho ina free admission nan lo pu ve theina ta sa om ta tin ti ang ti vision kan nei ni chu kan vision na ni chu sarma rawa kalau sudah sarma tunge vision na ni boka vision om lai kan lo sarma se rawa yang sarma rawa son tung che shim che ole ai zu boka ba ka sa na topic ani ve do chen boka lo se se la yang boka kan lo se do ta under 18 league ki ke jom nei pa ka tia ta la fe la khan kul teacher point of view atang han nei thalo ang so han an sein ka tia nei ke jon nei tha ka tia san chu tuna kan player MSL player train khat te ben sa trol ve te no mani thadeu ni si minute chang si lo confidence tau tak ko pa ben sa kui tam te anom ve tiang che jon phang ho player kha an mental kha minute an chan tam lo wa de an skills tam tak te kha an development kha kan ti chuan of te ni poi mo em chu under 18 league kan siam chuan poi mo ma saber du so development turania tuan zong kan develop anga khala chang khan players te khan coach nuaya te khan an khelanga coach chang nuaya an khel khan play engamoni hote te basic fundamental deuh te kha an lo in zir chawanga ta chang khan
MSL la te khan experience ka an ser chho do ni chu wan zon kami under 18 league ka player minute tam lo MSL kan le anga te first division league kan le anga te kha tang khan league kan le to zon regular takin all year round khan in zir na thatak kan nei do ni in college te kal sau online te don under 18 kan ti jong college te 11 12 pon ya chu ti nga tang khan phaya te pol kal du se college kami under 18 league khan so tang ka yanga college an lu na te po college represent tu te pon theina te tiam na te an lo nei to nga chuan zonal ten khelanga zonal tang pon mi thiam tak tak le India rama zone tang tanga mi thiam te coach te po kan lo thir ve thin do ni kha tang khan in promote na phatak liing ka sia in national level khenga han khel theina tu tam po han lo in po cha the ni chu ke ma ama tang de to ka lo ngei to ve thin ni ya inter school anga te chon tlen chon an la naw de chon ka sia under 18 league hi regular takin day in day out league hi om ta sen chon an ma ni hi mentally in an prepare nga physically pon an that pi don chu ka sai du ani ka du to se dem dang tan siam ve tam lo me sai du in ei chon ni ron lu le donia sarlana ala hello me ke ka ngai dana chun after ron soi pha adik lo ka ti dia adik lo ka ti je chu sport na tum kha aron soi nge ahar sana zong lo in ka chu 2000 velan ti chin to nia 90s 2000 na school tlambo te school an tlambo na tu an school an tlambo lo na tu zok khan sports through khan entertainment ma kan shoi do ni school no po ka thil so te do ka sports through kan ven sak zong do ka ni chu ta an activity khami activity aron tui chho chuan engwai nge school kal do ma ti lo wang an curriculum kha kini sports ho kha kan tui jok do lo no panga an kala tur kong kha ama lo tlambo tin kha tournament khel chuan basketball player khari lo mai thei school ta na mi chang kai to example khuang votu ate an da thea school ti purtu ate khates school no pang zong ho khuang ka school no pang a school match te ho ati furchot ama ka invite school tlambo ka thei to lo chim the ka sem je chu ama ka an school anchor ni to a te ka sem je chu thiam tan bo kha rem to lo lom hero ni tan bo kha rem to chumi tur chuan khatiang ngai dan lo ni lo khan tuna chuan a route train a fel khan ron seita adik vereng thowa baka kema ngai dan chuan school lian jok tima quarter final khel chin school ai chuan atlem bera student zanga vel lo min ka sia atlem pol tu ta chuan somwa pol tlambo ta sen an claim tu zali somwa ro local vek tho atlem te ti chet kha kan soi lar china atam ati thalam pang kha kan soi lo china hi kan than mo bok ning ka sem zo a chuan mo entirna sunday chu nuin khom ten ti ta no point khom ate po mi som vel tlambo khan soi lar du pa aza chuang la in khom ka kan soi bai thina kan image ka ti cheta chuan chu tam du tok tai la under 18 league ai chung ke chu a league khun chung anga khan example a tournament sim sak zo ke ti league radio kar ni thum kal pi ai chuan ni thum ni li zo thei tournament ka voi thum sim sak ka tha zo in ka sia bitil deu lovin khani dana te sim tai la anni kha ain kha da man don lo zo voi khatak season khata zo chuan under 18 chen ni sia na kumle ma ai chuan ni kar khata tournament pakhata zowa ado de thani achimi chu omle do na ting a thale omle do na ta kan hlok pui jok mai thelo mo chan chu ni khata kan match po kan da hnem the zo kanga a hlok pui nol chu no mai the sin chi zo ngai da na ni chu
cái mà chuan lo me Michael F som lu le ha lang oh ya kwa kha apoi mo khoping ka sia chan chu kan ama sabera kan ngai to ma sabber tu ra chung kum som pariat noiram pangkha an ri ruput mang ka sia dangai ne sara fela lo so ya kha ding chen lo ma a chan chu tu na de poi hian school sang sang te kan en kol ve to a khata kan to na chuanin basketball practice asa rin chu chama po chota bila ni leng po chota bila me lo min dir saroti kha achan chu kum som pariat ruwa kha chuanin kan ri ru hi la mature lo ni ke mani ta na tha ai chung kan cha ka khati kan cha jok shina kha ngai to na kha tiang kha she thiam mangai ka sia ka ri ruwa chuanin under 18 tournament chu tha ka til tuka ama ro chu inter school om thawa chumi pi ba ga chon an holidays lai hianin under 18 the he tournament ang age category hi bot sai thaila chuanin a fair fight to vening ka ringa kum khata example holidays boy hi veran lo nenga khami holidays chung khanin thakhat vel holidays no ne ta se 3 weeks vel mo khatiang kha pot thakhat ang vel kha tournament bot sai sak thaila under age category tang khanin achan chuan mani kha chung khen khat ta de chuanin har san na than tu ni ve thei ta achan chu an mani so yang khanin an ri ro la mature lo bang gelin mani ta na tha ai chuan mani chang zong ti na kha khatiang tle ro ri ro chal na sa ta kha ngai to ve ngai ka sia ngai to na ti thui dia chu ni ADBBA lampang som lo kong sam zo ta sấy dầu vec trap to mi dang khan mà sẽ thil pakhat chu man kum khan nursery khan age category khan under 21 le under 14 mi kha ne under 16 so kami kha an han organize ADBB kha technical support min ron perun ron tia kan va pe rampung huap khan an lo tia a boro kha thakop me tin enge no pang an cultural puitling an ron kala basketball promotion atan shim hi chuan age category veng base ani hi chuan chu ka support na chin hi oma basketball kan promote don ani hi chuan a promotion ngor ngora ha chuan thati le ti lawa chuan khami tournament kha a that ven to chu school chol lai khan in ka sia ta ya khan school uniform ne ta han khala no in thak thina chot nulam panga tran de se khania khati nga ti thei kha chona tha ka te ma se ni china sar pu se yang khan MBBA pon ye ADBBA pon ya calendar atoi atai tani tin MBBA lampang atang phei chon enge state level committee lo nia pung huap kal ti rangai MSL in voi khat tournament siam ngai open tournament voi khat ngai ke ni ADBBA lama division thum mania club sari don ten ronin affiliate ADBBA cup open tournament kan khel fe du thong boxia kha tin enge tournament dang enge mo host tur hi apolo omle le boxia calendar ai jon leng seng jon acha khum chu gati ma se china sarke se soi kha country ru sa ni ADBBA po nursery kan support don na country ru apo ke ni na kan lo ti thei chia lo khan tu te na monin lo ti theya ba support kha tha ka ti ke chu basketball ta na ni kha chon tin basketball promotion khan du thu sam khania sarte te nang mani ngai pon in ron shet kha zar ko tin ron kal chu he ta nursery ya zar ko ta tangin genre ya ho turin nu le pa in an fa te an ron en pui ki chu ro pui ka ti a po ro te kha final san te phei chu bulami te trong po sia thei thei lo khop khan po ro kha lien pe ke chu khati ang de han nursery po han thiam ka te chhu lama tran tu ka khan an ti me zan thleng kan khela nu le pa te supervisor no ya ron kal tu khan lo ni po ka an lo kal me veng ha de te an lo da ma sak thina ti khan na ka ati rauna te kha chon an lo thiam ve khop men mani khan khati ang de woni dong ha chon tournament amoli ka mo in point ni seng chon after school curriculum that to co curricular activity that to wania kan ti teng kan ti thai ani chon ti chu aro pui nga tong ka tia in enge asia ma tha ka ti so chu ka move zong ani chu englo sarkesia so yang bok khan MBBA pon ADBBA po hian kan support ti kha asiat mai ni kami so mi dang lo siam te kha chu tin support zel bokila ti kha ke chu kan soitel du tha mani chu
Sarkesi ka som le dona ka somain sareng khan soi du nei tem o sareng soi du nem oh zo sarkesi ka som leang soi ka pe hel do nga soi sau ma sa ka po yang ka gut vat hoi tu ra ngai tai na NBA a hian Paycom te Sprite te Taco Bell te an thok pui ta ni ron an thok pui han pina o ani partnership an nei rang ka sia ka set ta ron tu tiang che ron MBB pu hen antinan GIG Motors pui thok pui thei tai la kapin season khat top season hi top ang pi te le le i Samsung Plaza te thok pui thei top tai la i dan milo kusu ko khi man total to khi man total ra thi ki ton itu chen ai sun jam thiam ti ha ran ro ma su kan sei ha te te tu under 18 tournament ni ka thok a ka tia bulan kan bo ti ka tu ka sei lo nga kunya ka sei lo me nga school chala tu pan nei ta ma ka tu senge ka ta ti lo o sarla na siang han tha bia han nei luk luk ka chu kam tin ngem tin lo ngem ti kan do lo social san lo wa a tha thawa ma ke a til pol le ma a ru til pol do lo tan thili ti har sa to tan la tan tu in te te nga ya education te ka poi mo ta tu kan tin ngem tin lo ngem ti ka ro ma under 18 tournament nei tha ti ngoi ngoi ka lo me Sarkesi à so mang o kalau me under 18 league thì kan ke chu kalau ngai da cho din kan se kan ngai da kan tun mang de a pela sen de kan tun mang a open to pa emo zo da rong se chi ve ang chi te ha mo ni cho din kum dik lawang chi ka chu tam thei ngang mai a ka ru under 18 league ti aron lan tir khan ka ru lan chu lang chu no pang thatura be sei bi te ta na League Siam kha ani an chi ra pui te khan in an vision khan on so ya khatiang deuh khan ni ke ma karon soi vek lo ka ru lo chu e MSL la khel tura ta na no pang MSL la player thasi MSL captain an lo la ta ni ma se khel na hun an changle tak tak chong lawa khau khan du to ka an ma ni role pui thiam box si bula khain ain ta riam thena tura ta na League Siam sak kha ka ruwa khatiang lam pang hoi ni ka sia ta wa khan tha khati tu ka soi kha mai ta tin league khati khanin MSL te po league kan ti rolin với khati khel kola knockout round ani khatia zo mai khane ta ni league khati khan thathum mo tharu ka mo lam khani cholo ta khanin antenan UBA te pon antita tuna 3BL te pon anita player kha an trial ta ni kha liga ta khan chuan khata player on kalau kha an sim dar ta player thalang antenan under 18 liga ta nian nim li chau pokan nei thei mai thei team ruk chau poni mai thei ta khan under 18 player thlang le be sei om no pang talent nei antinan at talent kha antinan no pang zuam sang zet bai lan chak zet bai ma se basketball chu la khor de lek pokan thlang mai theya tin pakha chu skills thateu poni mai theya pakha chu shoot theya rem thil dang thiam lem lo screen po thiam lo kat thiam lo poni mai thei ni khatia ho develop na ta na league development league ang lek lek ani chu under 18 chu chuan under 18 kati khanin kum som pasari ka soilo ge chuan under 18 a hian no pang special chu kum som panga po an khel phadon lu tu kani kha bang khanin khati ang zong hoyani kha chuan ke chu tha ka tia a fela soyaga open to pangchi te kha chu a man lai to a ma po ka son pha lem lo a ma ro chu ta soyak to kha promotion na tan chu khati kha chu la leng renga chu ke pon MBBA ina nei se ka ti na chala chu under 18 league mai ni lo khan NBA tu kum GB at po NBA Academy soi chonia sorry MBBA in Academy nei set soi chonia khatiang kha Academy poina atum tu chu ni sum chemani H level a po ma son theina turata na khatia hetlai a del dul tam to anga in hui khom rang tur zuarin basketball aizola big page alian to no to ka khati kha kan kereng thei to lawa athiam big athiam floor big khi kan la khoma kan chola hun to
under 18 league chu khami yang de khan kalo mit tha chu wang chuan nei tha ka tin ka ron sam de le kan ni sin khan ole khatiang kha ke ko ka ru chu ni under 18 league chu changa hi chuan a soi zau ve lawa ke chu I host kan yang in sei kha karon trom pui chewanga amaro chu under 18 league hi chu ka vision a chuan om ti kha kan soi tel duwa tuna kan topic da kan kalmain ka soi le du ti kanom chuanin adu du ron lu the sar pui te te ha oi khat oh soi tem samara pin nga lang tem te ma ka soi ang do khan development na kan tin ya don hey tumi pi ma don MSL club te no ma MSL soi tu te port kapang ang soi tu te nom ta na chong te po khan development league ka chang khan player le ma le I zong kan le ka chu kami ta han thang khom thei le tin kami li khan na ne le zolo na da in the school te po kan lo no thau ta ama ro chu players pan khom sa pe chen sung do han pan khom le tlema ek lo de let nom ka chuan fundamentals le basic de ka chu in Sri Lanka to do lo tu wan chuan che fiam de let khan ni to do na kau amo club toy tu te mo club MSL constant ko kan tu pi tat khan al sam to le ma ti casual de let ka chu in MSL ma khan MSL pe ma minute chang tam lo te ben sa chun te kan ti de wa tu pi la ma chuan up and coming ma ni anga up and coming player tu ma ni nga lo in develop ve char MSL po inside chuang lo ma ni to ka lo be de ngar pasi kha nom ve bok ta bi ta ko khan lo ka chan MSL el nge na chan po platform tak ning ka sia tu ka rom del le chu ale chane te kalon bel ko sara pela nutin khanin ka point tak zo ka school kan bo ko ti ber kha chu om je chu school hour la ya kan siam angai chang te om ka thei ka ringa chu wa chuanin in khelangai kha chon school anga kan ti lo kha chon school kha chan bo khani me don ta khami ha karon soi chan jok tak chu nia ke chu school ne na in ta ya pa tinge kan tam del dur kan ti ponin team ria tang lek pon ti la chuanin om je chu MSL criteria kan ne yang hianin school kha criteria sim la khami thei lo kha chu ron tel lo mai se chu tiang ang deuh chuan ti kha tha ka tia amaro chu nia inan soida zara khanin nge enga khanin kan ti teng ya har sana chin te kha oma nge veng kan ti don nge tinge kan ti don hai puite de soyang in team li yang tiang nge khatiang te kan chon sarke sia soyang dewin nge atha than khoma khami thau tha ho kha khami development league ang taka kal pui ang chi kha kan ti don nge ma se khatiang di kha chonin tangai dan me chon ke scrimmage game ang khari de umai donin ka sia nge hemi khel chan nge ni nge veng ka khel chan mo school ka khel chan ani amo club ka khel chan nei lo kha chonin kem chon ho de thei tura ka ngai a competition kha duang hianin hot lo ngem ti te ka gai tua chuta chonin karon soi du ta school ne na nge het zo ka ti khami lian zo ka ti a league zo kal pui kha ke chu kala tang fan ni chu kalome pen sa po school kha kalo be de so zoi thegen ole sar pui te ni hi soi tura nga de bang kan sarke sia nen khan kan lai da kain bia win ka lo sia I kami pia la ma khan no pang pia la ma khan coach te khan improvement an nei ve don ne kami kha kan clear thiam pa hi poi mo ka tia coach te kan in dei lo ta tu na nga thi chuan coach ho ta na ma son na platform kan thiam no pang kan thiam ba ga khan coach tam tak tang khan injil na tu kha kan thiam that sak don nin ka sia chumi pia la ma officiating thingin effect thei karin ka bei thei bo kan ringin ka bei thei ka to ka lo me thế mày midang tarpui input tur tao mem am lo mo
ani chonin sarpui hi ka som do na mar okay mai ka pin vele lo nge next topic MBBA general body meeting no barakhan hai sarzuwa ta oma sarkesia oma sarpui oma ke om boka ta chuanin MBBA hian academy ni nge ni ro se ti kha pasania